ตอนนี้Jiten phangcho hin pen puthot labang so video kopia posi kaselam pen puthot rat athengno nili YouTube long kewan ma pul kang te ilitum kedam tang ani Assam Legislative Assembly Cabinet Amai labang so puthak anghoi inghoi Christ kep an labang so Cabinet Amai long kibipondo setami tum Central News along litum aphan pachini lo So ইয়াত যোৱাকালি আপোনালোকে টুইট দেখা পাইছিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজেই টুইট কৰিছিলে যে অহা কাইলে অৰ্থাৎ জুনৰ 5 2026 12:45 কেবিনেট সম্প্ৰসাৰণ কৰা হ'ব কেবিনেট মিনিষ্টাৰ 12 জন কেবিনেট মিনিষ্টাৰে শপত গ্ৰহণ কৰিব সেই কেইজনৰ লিষ্ট দি দিয়া হৈছে অশ্বিনী সৰকাৰ অশোক সিংহল বিমল বৰা বিশ্বজিৎ দৈমাৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা কৌশিক ৰায় কেশৱ মহন্ত কৃষ্ণেন্দু পল নীলিমা দেৱী পিজুস হাজৰিকা ৰনোজ পেগু আৰু সুশান্ত বৰগোহাঁই ইয়াৰে কেইজনমান ফাৰ্ষ্ট টাইম কেবিনেট মিনিষ্টাৰ কোন কেইজন হেতু মই আপোনালোকক জনাই দিম এইখন গোটেইখন লিষ্ট মই অলৰেডি কৈছো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হৈতে বৰ্তমান কেবিনেট মিনিষ্টাৰৰ ষ্ট্ৰেংথ হৈ গৈছে অসম বিধানসভা সমষ্টিৰ অসম বিধানসভাৰ 17 জন 17 সো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হৈ গৈছে চিফ মিনিষ্টাৰ উতুল বৰা অজন্তা নেওগ ৰামেশ্বৰ তেলী চৰণ বড়ো অশোক সিংহল ৰনোজ পেগু বিমল বৰা জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা তাৰপিছত পিজুস হাজৰিকা কেশৱ মহন্ত বিশ্বজিৎ দৈমাৰী কৌশিক ৰায় কৃষ্ণেন্দু পল নীলিমা দেৱী অশ্বিনী দে সৰকাৰ আৰু লগতে সুশান্ত বৰগোহাঁই এতিয়া মহিলা হৈ গৈছে দুগৰাকী অজন্তা নেওগ আৰু নীলিমা দেৱী অতুল বৰা অসম গণ পৰিষদৰ কেশৱ মহন্ত অসম গণ পৰিষদক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে আৰু বিপিএফ বড়োলেণ্ড পিপলছ ফ্ৰণ্টৰ পৰা চৰণ বড়ো এয়া পিপিএফৰ বাকি কেইজন যিমান কেইজন আছে সকলো কেইজন বিজেপিৰ 19 জন কেবিনেট মিনিষ্টাৰ থাকিব পাৰিব এতিয়া বৰ্তমান 17 জন আছে মানে আৰু দুটা পদ খালি আছে যদি কেতিয়াবা সম্প্ৰসাৰণ কৰিব লাগে তেতিয়া আৰু দুজনক কেবিনেট মিনিষ্টাৰ হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰিব পাৰিব সো এইটো যে নন বৰ্তমানৰ বাংকে ট্ৰক্সিভেট লাংপুলো আসাম Legislative Assembly Cabinet Amai lo nasi bangkri serke pachoya phanken non bahinia munit ingwai bom lang pulo chingki bom lang pulo alis along ini tum karbiang long pen sar Dr. Tuliram long hang amen avidet selabang so puthak sin il bang so video selam lo kopia pod lo amen avidet tapen kopi pos amen klang tedet lo lan ke do er lo lan ke non anghoi chingni replo anghoi pi replo bak replo setame elitum karbianglong autonomous council ke chare bang cm sar tuliram long hang amena bang ka fide mate ki pi pon pilang ma ke der mala jong si ki pi polong te hala bang sorni si klang ponji la pen center ni te non than ponji ma puni lege asla bang so puthak ne li ham phanga song ke do an la pen karbiang long ke theke ding atum do an phastame la bang so tai long pen karjuji ke pu han lo jong si Assam government tum pen eli tum Assam Legislative Assembly Cabinet Amai long setame eli tum karbiang long pen ke che toy dun vek MLA tum aphan jong si ang hoi pipon pe la pen aja kong pipon pe polong te koson se haladak karbiang long alam hadak ke pon thegi le pen hadak alam pu karbiang long ko pusik e wan modopo jong si arpu yong se avi te hadak ko pilo lam ke ningi duna thai doji la pen ke thanun jia thai doji ko pia ja kong se ke long lo nale tum ko pilo ka matha la se ning duk meme la pen ining ta jang je meme la pen therak ta meme la se inglong a khai tuma phan ta me ke dam tang ke aprang prang ke pipon mati di ang hoi pipon mati stamin non bangke non si kang vai lang non si chingke lang pulo men pipon pidet hala bang sorni si ki pipon ji pote ha sorni si pipon nang pomati tarik phorni aprang si kaching vai pen si thik pon nang pomati di stamin non bangke bahenia munit kenang ji stamin non ingwai bom la la sili tum karbiang long pen ki tum ning thedun klong lo je aja kong ta long dun po athe ini tum sar Dr. Tuliram long hang pen Assam himonto ke jirpu me pik la pen ajat alam se tame pu sar Dr. Tuliram hang ta me
himonto lam ke warvi lapen himonto tame dak karbeng council ke chere bang CM alam bang ke warvi litung tam tan tame litum thekdun long sitame no la bangso MLA litum karbeng long pen pahai nangji polo pahai deda phi non angsong lidun roka phi puthora dak lam keningji dunji kadibe dunji lapen ke chok chelam ta kapakla dunji aphan kaningji ja phan bang ja kong bang ke no la bang ke anghor pi pon pidet anghoi pi pon pidet lapen deng pon pidet rasila bangso puthak jongsi ahok pelong te pini karbi hamphang doan lapen karbiara doan labangso puthak asam goben tumaphan isiba akar jua vilumala lapen himonto phan isibak karbianglong pen akar jua viluma lapu ingsamri puma bang himonto ningha linglo pipisita putong chogjima jongsi ilitum pijita bang himonto lo pipita bang himonto lo ili ke kopilo kachini dunji pusi karbiarat ke theke ding tum ba te hampha so an tama tharong pulong te non litum asar Dr. Tuliram rong hanga phan ilitum karbiang long pen MLA pahai naklo la pen hadak cabinet amai long punon assembly long amai long punon lam ke panengji dunji kepon lapen kewan lapen hadak ke pekeng nunji lapen ajat lam ta hadak ke paklang nunji aphana bangke karjab dunji aja kong dujima lapen parjab lo setame alang ini jungjung amunit lapen ini lason hok kopiloma temporary chot pulong te ala phan haladak kaduk veson ta alam ke deng pon pen ketok nangi ke papleng nang yedim ta halatum deng ponjima silabangso puthak elitum kopia puthak silitum Assam government tum hawal mate chief minister aphan Hemanto phan kopine karbi pen karbiang lo pan isya complain mate isya letter mate isi a question mate isya debate ki pidunangji do setame pidunde lo mala resili tum haladak jongsi jakong avidet plong te kopi lo kaningji dunji mate itu masal Dr. Tuleram rong hanga phan Assam government pen isi ala phan kaboy ko je phan tong ki claim ma je article 244A la pen 6 sedur arlo karbiang long autonomous council aputhak la pen karbiarat aputhak akimang doan setame pini Assam government long mate central government long alang hin penajok karbiara phan pe pleng pidet na mate pachok pidet na article 244A pa implement na putong al phan labangso Assam cabinet amai long tame anghoi pek pon pidet ma alang li phan la soja kong ke pa vedaji la pen labangso karbi tuma ke mang article 244A aputhak tame ke pachu no da ya phan tong la son ke ber check ma asila bangso puthaka bangke Assam government apha la pen non amat ki khibom himonto phan hamphang asong do ala pen karbiara tum ke theke ding la pen loga chale asong pen isyalam bangke arju check nangjila jong sing samri polong te jong si du clip polong te la sona thaksi muke wangjilang an tame ber thip la se ke dam tang an MLA MP atuma phanta la son ke claim pen aposi MLA MP setame pahai nak titilo asila bangso puthaksi nili labangso chatai long pen ke pachinia bangala pulo kopi apotsi labangso Assam Legislative Assembly Cabinet amai long labangso anghoya amen alis long sar Tuleram long hang amen klang klede silabangso puthaksi hamphang asong do an pen pini loka chale asong do an pen karbiara tum do an phantame ke thege ding tum phan labangso puthak insam dunri thang ta arjudun de pin lata pen thang ke dibeta we pin pen thang a koison ta we pin ba ke hingnu dakji mapu
na sila bangso sa talong pen na tumaphan ka do ka bitam bala bangso video ka salam kila hanlo sar Dr. Tulera rong hang aphan labangso Assam Legislative Assembly Cabinet amaya long anghoi amena long klang kledet na so puthak sila bangso video nili kaselam nali tum comment long pitha kopia pod lo apen kochohoi ma nilike mang bhag lo posti na tum kladak pen nili phan comment hang pachini tha la pen labang so video kelang milang pulong ten la tum subscribe tha la pen share tha video kimita la tum theklong bom po